ibihe byiza reka ngusuze kandi mwifurize amahoro y'Imana mwifurije kugubwa neza aho uherereye hose mwisi. Nge nitwa Peter nguhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu i Kigali mu Rwanda. Turi ku masaha y'igicamunsi, turi tariki ya 3 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2025. Iki kiganiro reka ngitangirire mu ngingo z'ingenzi kigiye kugarukaho. Ndatagira nkubwira ko Minisitiri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana yashimiye inzobere mu buvuzi zaturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zafatanyije n'inzego z'umutekano mu Rwanda mu kuvura abaturage bagera mu bihumbi byinshi cyane. Turabigarukaho mu nkuru ku buryo burambuye kandi ndaza kukubwira ko umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika, uyu ni Bwana Masad Boulos, yatangaje ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bitahatiwe kwemera ibiri mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono tariki ya 27 z'ukwezi kwashize kwa Kamena umwaka wa 2025. Ndaza kwerekeza ahandi mu isi, ndabihera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nkubwire ko muri Uganda umwuka ari wose, amatora yashyushye nyuma y'imyaka hafi 40 ku butegetsi y'ishyaka National Resistance Movement NRM rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ryongeye kumutangaho umukandida aho azongera kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Mutarama y'umwaka utaha w'ibihumbi 2026. Nderekeza n'ahandi hari ibikorwa by'amatora ni mu gihugu cya Tanzania. Nkubwire ko Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu yitwa Kassim Majaliwa yatangaje ko ataziyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu mu matora ateganyijwe mu kwezi k'Ukwakira uyu mwaka wa 2025. Turakomereza n'ahandi hatandukanye muri aka karere, gusa ndahita njya no hakurya y'amazi magari. Nkubwire ko mu gihugu cya Ukraine nta yindi nkuru iri kuhavugwa uretse iraswa ry'ububiko bw'intwaro z'Uburusiya zari zibitse mu mujyi umwe mu yigaruriwe n'igihugu cy'Uburusiya mu gice cyahoze ari cya Ukraine. Turabigarukaho nabyo mu nkuru ku buryo burambuye tubyiciremo. Mu gihugu cya Norvège ho ikigo gishinzwe ubwikorezi muri iki gihugu cyatangaje ko muri Kamena uyu mwaka imodoka nshya zinjira muri icyo gihugu zari 18,376 zirimo 17,799 zikoresha amashanyarazi, aho zigera ku kigero cya 96.9%. Bivuze ko hafi y'imodoka zose zinjiye muri iki gihugu zose zikoresha amashanyarazi. Reka nitse gato hanyuma nze tubyinjiremo ku buryo burambuye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda ni Dr. Nsanzimana yashimiye inzobere mu buvuzi zaturutse mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zafatanyije n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda kuvura abaturage barenga ibihumbi 40. Yabigarutseho kuri uyu munsi wa kane hari tariki ya 3 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka wa 2025, ubwo ku bitaro biri ku rwego rwa kabiri rwa Kibungo hasurezwaga ibikorwa by'ubuvuzi byari bimaze icyumweru bikorwa n'abasirikare b'inzobere mu buvuzi bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba CIMICS. Ni igikorwa cyabaye umwihariko muri uyu mwaka kuko cyabaye impurirane y'ibikorwa by'ingabo zisanzwe zikora buri mwaka imbere mu gihugu. Ibikorwa byo kuvura abaturage bya EAC ndetse no kwizihiza imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ifatanya n'abaturage. Muri iki cyumweru abaturage bavuwe indwara 10 zirimo indwara zo mu mubiri, iz'amaraso, iz'ababyeyi, indwara zo mu kanwa, iz'abana, kubaga amagufa n'izindi nyinshi. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda ni Dr. Nsanzimana yavuze ko ibikorwa byakozwe n'ingabo z'uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri uyu mwaka byaje bisanga ibisanzwe bikorwa n'ingabo na polisi by'u Rwanda bimara amezi 3. Avuga ko byatanze umusaruro kuko abaturage barenga ibihumbi 40 bose bahawe ubuvuzi. Ati by'umwihariko rero mu buzima muri aya mezi 3 gusa havuwe abaturage
abaturage barenga ibihumbi 40. Ni umubare munini ugereranyije nuko dusanzwe tuvura, dufite abaganga bake tukagira abarwayi benshi, ari nayo mpamvu dufite gahunda yo kongera abaganga. Iyo hajemo izi gahunda z'ingabo ndetse bigahabwa umwihariko, birihuta bikagera no kuri ba baturage bari bafite gahunda yo kuzavurwa mu gihe kiri imbere. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Nsanzimana yakomeje avuga ko bifuza ko iki gikorwa cyaguka kikajya kiba inshuro nyinshi kuko basanze bifasha abaturage benshi. Ati ni igikorwa cyiza kijyanye n'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 31, bikaba binakorwa mbere yo kwibohora. Rero ntabwo ari iby'urugamba gusa, ni no kwibohora indwara, ubukene n'ibindi byose bibangamira ubuzima bw'umuturage, ari nayo mpamvu ingabo zibizamo tugafatanya twese. Habiyakare Jean Baptiste waturutse mu murenge wa Rurenge mu kagari ka Rujambara yavuze ko yarwaye indwara yo kutabasha kujya mu bwiherero aho yari ayimaranye amezi 9. Yavuze ko yari asanzwe ajya kwa muganga bakamupima bakamubwira ko ari inzoka, ariko uyu munsi ingabo zikaba zamuvuye. Ati icyo ingabo zamfashije, naraje banyakira neza, bamfata ibipimo byose kandi ku buntu mu buryo bwihuse, baraye banshishije mu cyuma ku mugoroba, ubu naje gufata imiti, ubu mfite ishimwe ry'uko nshobora gukira nkurikije uko bansuzumye nuko banyitayeho. Undi mutangabuhamya yitwa Kankindi Esperance wavuye mu kagari ka Rugese mu murenge wa Rurenge yavuze ko yari amaze imyaka 6 yose arwaye mu gatuza ndetse no mu ngingo. Yavuze ko yajyaga ajya kwivuza ntahabwe ubuvuzi mu buryo bumeze neza nk'ubwo ingabo zamuhaye. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba uyu yitwa Madame Veronica Muweninduva yashimiye leta y'u Rwanda yabashije kwakira neza abasirikare bo muri aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Yakomeje avuga ko guhuza imbaraga muri ibi bikorwa ku ngabo zo mu bihugu bitandukanye bigamije kuzamura ubuvuzi n'ibikorwa bitandukanye bikorwa n'abaturage muri buri igihugu. Yavuze ko nubwo ibi bikorwa bibaye ku nshuro ya 5 byagiye bizamura imibereho myiza y'abaturage binyuze mu buvuzi butangwa, kubaka ibiraro, kubakira inzu abatishoboye n'ibindi bikorwa bihuriweho. Muri ibi bikorwa kandi hari inzu zirenga 70 z'abatishoboye zubatswe, ibiraro birenga 13 byubatswe, amashuri y'incuke arenga 10, amashanyarazi y'izuba yatanzwe n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye byakozwe. Ngayo nguko ingabo zo muri aka karere k'ibiyaga bigari rero zafatanyije n'ingabo z'u Rwanda mu gukomeza gutanga umusanzu mu kwiyubakira aka karere k'ibiyaga bigari. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nahinduye ingingo, uyu ni Madame Yolanda Makoro, yanenze impuguke z'umuryango w'abibumbye zagoretse ukuri ku mpungenge zarwo zishingiye ku bikorwa bya FDLR. Uyu ni umutwe w'abajenosideri umaze igihe cyose cy'imyaka irenga 31 ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse wagiye ubigerageza inshuro nyinshi, ari nabyo byatumye rushyiraho u Rwanda ingamba z'ubwirinzi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gicurasi 2025 izi mpuguke zashyikirije komite y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ishinzwe ibihano raporo nshya ku mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Izi mpuguke zivuga ko kugeza tariki ya 20 z'ukwezi kwa Mata uyu mwaka ubwo zapfundikiraga iperereza, hari ingabo z'u Rwanda zari mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23, mu gihe izindi zibarirwa mu bihumbi byinshi ngo zari zikiri ku mupaka zitegura kujya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Nyakanga, Madame Yolanda Makoro yavuze ko iyo raporo yemeza ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ifasha FDLR ndetse ko yifashisha uyu mutwe mu mirongo y'imbere ku rugamba. Yavuze ko iyi raporo
yigiza nkana aho isobanura nabi impungenge z'u Rwanda rumaze igihe kinini rugaragaza ku kibazo cy'umutekano FDLR n'indi mitwe iyishamikiyeho bishobora guteza. Yagize ati iyi raporo yemeza ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ifasha umutwe w'abajenosideri wa FDLR kandi ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifashisha FDLR imbere ku rugamba, ariko isobanura nabi ku bushake impungenge u Rwanda rumaze igihe kinini rugaragaza ku kibazo cy'umutekano gituruka kuri uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR n'imitwe iyishamikiyeho cyatumye ingabo zishyirwa mu bice byacu byo ku mupaka. Yasobanuye ko nk'uko biri mu masezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 27 z'ukwezi gushize, rwiteguye gushyira mu bikorwa ibikubiyemo birimo gusenya FDLR, ibizatuma ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda rwashyizeho zikurwaho, impunzi zigataha iwabo mu mahoro, amahoro akenewe cyane mu karere akaboneka. Raporo y'impuguke z'uyu muryango w'abibumbye Loni kandi ishinja u Rwanda gukura mu buryo butemewe n'amategeko amabuye y'agaciro ya tungsteni, tantalium na tini mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa amakuru yatangaje ko ibi ari ibinyoma. Uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda, Madame Yolanda Makoro, yasobanuye ko u Rwanda narwo rufite aya mabuye y'agaciro kandi ko bitandukanye no mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho acukurwa mu buryo bwa gakondo, akanacukurwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abayobozi b'abanyekongo bamunzwe na ruswa. Ay'u Rwanda iyo acukurwa mu buryo bugezweho. Yagize ati u Rwanda rwifitiye amabuye y'agaciro y'ingenzi ari muri aya mabuye rushinjwa kandi bitandukanye no mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bufite urwego rw'amabuye y'agaciro rwiganjemo ubucukuzi bwa gakondo, bukanakorwa n'imitwe yitwaje intwaro n'abayobozi bo muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamunzwe na ruswa. U Rwanda rufite urwego rw'ubucukuzi rugendera ku mategeko gutunganya amabuye y'agaciro byashowemo imari n'ibindi bikorwa remezo byoroshya itunganywa ry'amabuye hagamijwe ubucuruzi ndetse n'itangwa ry'impushya riboneye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolanda Makoro yasobanuye ko imwe mu ngingo zigize aya masezerano y'amahoro izazana amahirwe y'ubufatanye mu rwego rw'ubukungu, abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashore imari mu karere kugira ngo urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukore mu buryo bunoze kurusha aho. Uwo ni Madame Yolanda Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Reka kandi muri iki kiganiro nkubwire ko mpinduye ingingo ngiye kwerekeza ku mujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afrika. Uyu ni Bwana Masad Boulos yatangaje we ko u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bitahatiwe kwemera ibiri mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku iriya tariki ya 27 z'ukwezi gushize: gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, gucyura impunzi ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. N'izo ngingo nyamukuru zikubiye muri ariya masezerano yagezweho nyuma y'ibiganiro byagezwemo uruhare rukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro rero ngo yahaye BBC ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa Nyakanga twatangiye, uyu mugabo Masad Boulos yasobanuye ingingo z'ingenzi u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byemeranyijeho ko ari ukwifatanya kubungabunga umutekano, aho impande zombi zishobora kurwanya imitwe yitwaje intwaro iwuhungabanya. Yagize ati ntidushobora kuza hano ngo dutegeke impande zombi ikintu na kimwe. Impande zombi zarahuye zirumvikana, twabibafashijemo kandi si twe twenyine, twubakiye kuri gahunda zari zisanzweho. Uyu mujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Masad Boulos yavuze ko muri aya masezerano azakurikirwa n'andi ibi bihugu bizagirana mu gihe kiri imbere ajyanye n'ubufatanye mu bucuruzi.
Reka tsoreze ibyavugwaga mu Rwanda aho ngaho kandi nerekeze mu karere k'ibiyaga bigari. Gusa mbere yuko dutangira kuri izi nkuru naguteguriye muri aka karere k'ibiyaga bigari, reka mbanze nitse gatoya nsome ku mazi hanyuma ngaruke dufatiraho muri izi nkuru zijyanye n'aka karere turi buvemo twerekeza ahandi mu isi uko byifashe. Nyuma y'imyaka hafi 40 ku butegetsi, ishyaka National Resistance Movement iri mu magambo y'impine baryita NRM riherutse gutanga muzehe Perezida Yoweri Kaguta Museveni ho umukandida kuzongera kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu atekanyijwe mu kwezi kwa mbere cyangwa Mutarama umwaka utaha w'ibihumbi 2026. Icyemezo cyo kongera kwiyamamaza kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni cyatangajwe n'umuyobozi w'akanama gashinzwe amatora muri iri shyaka rya NRM yitwa Tanga Odo, yitwa nabigarutseho natwe mu minsi ishize. Yoweri Kaguta Museveni yagiye ku butegetsi mu gihugu cya Uganda mu gihe cy'umwaka w'1986 nyuma yo gutsinda urugamba rwahiritse ubutegetsi bw'uwari perezida icyo gihe Milton Obote. Ntabwo ari ubwa mbere Museveni yari agaragaje amahirwe yo kuyobora Uganda, kuko nyuma yo guhirika Idi Amin Dada mu mwaka w'1979 mu kwezi k'Ukuboza ku mwaka w'1980 habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Ni amatora Museveni yiyamamajemo ahagarariye ishyaka rya Uganda Patriotic Movement UPM yari ayoboye. Icyo gihe yahanganye na Milton Obote w'ishyaka rya Uganda People's Congress UPC, ariko biza kurangira atsinzwe. Museveni yabonye ijwi rimwe n'ibice bitatu mu gihe Obote yabonye amajwi angana na 56%. Nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabyamaganiye kure avuga ko bakinnye ishyaka rya Obote n'imbaraga z'abaturage kandi bazishyura ikiguzi icyabyo. Mu kwezi kwa Gashyantare ku mwaka w'1981 Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahise atangira urugamba rugamije guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, byajyanye no gushinga umutwe w'ingabo wa National Resistance Army NRA ufite n'ishyaka National Resistance Movement ari naryo riyoboye igihugu cya Uganda kugeza kuri uyu munsi, mu magambo y'impine baryita NRM. Iyi intambara ya Museveni yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War cyangwa Luwelo War, yarangiye mu mwaka w'1986. Hagati aho mu mwaka w'1985 Tito Okello wari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yahiritse ku butegetsi Obote ndetse agerageza kuganira na Museveni, ariko bibi by'ubusa kuko yakomeje urugamba. Mu ntangiriro z'umwaka wakurikiyeho muri Mutarama y'umwaka w'1946 ingabo za Museveni zafashe umurwa mukuru wa Kampala w'igihugu cya Uganda. Tito Okello ahungira mu mahanga ku itariki ya 29 z'uko kwezi muri uwo mwaka w'1986. Museveni yatangaje ko ari we perezida wa Uganda kugeza n'uyu munsi niwe uyoboye iki igihugu. Byafashe imyaka 10 kugira ngo Perezida Museveni ategura amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu, byatewe ahanini no kuba Uganda yari igifite ibibazo by'umutekano muke, ikeneye gushyiraho umurongo mushya wa politike ndetse n'itegeko nshinga. Amatora ya mbere yabaye mu mwaka w'1996 Museveni ayatsinda ku ijanisha rya 75% nyuma yo guhigika amurusha rwose Paul Kawanga Simugorere wa Democratic Party. Uganda yongeye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2001, Museveni ayegukana nayo ayatsinze rwose ku majwi angana na 69% nyuma yo guhigika Dr. Kizza Besigye w'ishyaka rya Forum for Democratic Change
FDC ariko wari wiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo we yabonye amajwi angana na 27 kwijana. Kiza Besigye wari umaze kuzamura izina nk'umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda yongeye guhangana na Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2006 ariko aza gutsindwa ku majwi angana na 37 kwijana mu gihe Museveni we yamutsinze rwose amurusha. We yabonye amajwi angana na 59 kwijana. Guhangana kw'aba bombi kongeye kugaragara mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2011 nayo mu bihumbi 2016. Museveni yabonye amajwi angana na 68 kwijana mu gihe Kiza Besigye yabonye angana na 26 kwijana. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo Kiza Besigye yabonye amajwi angana na 35 kwijana mu gihe Museveni yabonye angana na 66.6 kwijana. Benshi mu bakurikiranye hafi politike ya Uganda bakubwira ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2021 yari injyana muntu rwose. Gukomera kw'aya matora kwatewe ahanini n'icyemezo cya Robert Kyagulanyi icyo guhatana n'uyu musaza Yoweri Kaguta Museveni. Uyu mugabo n'umwe mu bakunzwe cyane bitewe ahanini n'ibigwi yari afite mu busanzwe mu muziki wo muri iki gihugu, aho yari yaramenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine yinjiye muri politike ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2017 ahatanira kuba umudepite. Yaje gutsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko nk'umudepite yahagararira Kyadondo East. Icyo gihe yiyamamaje nk'umukandida wigenga ahigika abakandida ba NRM n'aba FDC. Nyuma yo kugera mu nteko, Bobi Wine yarwanyije politike ya NRM yivuye inyuma ndetse aba umwe mu banze ko itegeko nshinga rivugururwa ngo Museveni yongere kwiyamamaza, nubwo byaje kurangira atabigezeho. Yari mu ba opoza nyine bari muri iyo nteko ishinga amategeko. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 uyu mukandida Bobi Wine yabaye umuyobozi w'ishyaka rya National Unity Platform NUP ryari rishya muri Uganda. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 iri shyaka ryabonye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko ariko ntiryahirwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko Bobi Wine yabonye amajwi angana na 38.8 mu gihe Museveni muzehe yabonye amajwi angana na 58.4 kwijana. Icyo gihe bwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 ntabwo Kiza Besigye yiyamamaje nyuma yo kuvuga ko yagiye yibwa inshuro nyinshi na Museveni. Nyuma y'iyi myaka yose yo guhangana muri politike ya Uganda, benshi bahanze amaso amatora y'umukuru w'igihugu ategerejwe mu kwezi kwa Mutarama ku itariki 12 umwaka utaha w'ibihumbi 2026. Ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 28 Kamena uyu mwaka, Museveni w'imyaka 80 yatangaje ko azongera guhatanira kuyobora Uganda muri manda y'imyaka 5. Uwo munsi yahise afata impapuro agomba kuzuza kugira ngo yemererwe kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu. Yavuze ko mu ntego ze harimo kuzamura ubukungu bwa Uganda bukava ku musaruro mbumbe wa miliyari 66 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwaka ukagera kuri miliyari 500 zose z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 5. Museveni yavuze ko ashima ishyaka rye rya NRM kubera ukuntu ryamubaye hafi muri iyi myaka yose. Ati reka mbashimire kubera kunshyigikira bagaragaje ubwo najyaga mu bice bitandukanye by'igihugu, nabyo byanteye imbaraga. Ndavuga nti reka nkomeze mperekeze abanyamuryango ba NRM by'umwihariko abuzukuru mu yindi myaka 5 iri imbere, ubundi tuzarebe uko bizagenda. Kugeza ubu umukandida wamaze gutangaza ko azahatana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'ubundi n'uyu musore Bobi Wine, ndetse byitezwe ko ari we uzaba ukomeye
ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo matora ategerejwe mu gihe Kizza Besigye afatwa nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uyu musaza Yoweri Kaguta Museveni w'ibihe byose, afunze akurikiranweho umugambi wo gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Ntibiramenyekana niba igihe cy'amatora kizagira yarafunguwe, gusa niyo yarekurwa byitezwe ko atazongera kwiyamamaza kuko yagiye abyitangariza ubwe ku giti cye inshuro nyinshi. Muri Mata y'umwaka wa 2024 Kizza Besigye yumvikanye avuga ko kuri njye ntabwo nemeranya n'abantu bashaka ko nzaba umukandida mu mwaka wa 2026 kubera ko nzaba narujuje imyaka 70. Yongeye kubishimangira muri Kamena uwo mwaka avuga ko niba mushaka umukandida umwe uziyamamaza mu matora ya 2026 ntabwo ndi kumwe namwe. Akomeza avuga agira ati ntabwo nizerera mu matora yo mu mwaka wa 2026 uko ashobora kuzatuma abanya-Uganda babona ubwigenge. Kugeza ubu Museveni niwe uhabwa amahirwe yo kongera kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda mu gihe cy'umwaka utaha mu kwezi kwa Mutarama tariki 12. Abanya-Uganda bose bazazindukira mu matora umwaka wa 2026. Turizera ko uzasiga tumenye nanone kandi ugiye gukomeza kuyobora Uganda mu gihe cy'indi myaka 5. Reka mpindura ingingo mve muri iki gihugu cya Uganda nerekeze mu gihugu cya Tanzania. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu cya Tanzania yitwa Kassim Majaliwa yatangaje ko ataziyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu mu matora anateganyijwe mu kwezi ko kwakira uyu mwaka wa 2025. Umunyamabanga w'ishyaka Chama cha Mapinduzi mu karere ka Ruangwa Abasi Makweta yavuze ko Majaliwa Kassim ubwe ariwe wivugiye ko atazongera guhatanira intebe yugize inteko ishinga amategeko uhagarariye aka akarere. Ati Majaliwa yaje avuga ko atazongera guhatanira umwanya mu nteko ishinga amategeko. Kuva mu mwaka wa 2010 Majaliwa yari umudepite uhagarariye akarere ka Ruangwa, aza kugirwa minisitiri w'intebe na Perezida John Pombe Magufuli waje gutabaruka. Mu gihe Mukweta yavuze koko Majaliwa yageze ku biro bya CCM nka saa 7 ntiyafata impapuro z'abashaka kuba abakandida ku mwanya w'abadepite. Avuga ko amaze guhagararira aka gace imyaka 15 bityo igihe kigeze ngo aharire umwanya urubyiruko. Gusa yasabye abantu bose bakomeza gushyigikira rwose bivuye inyuma Madame Samia Suluhu Hassan na Perezida wa Zanzibar Hussein Mwinyi kugira ngo bazakomeze kuyobora iki igihugu. Ngayo nguko Minisitiri w'Intebe Kassim Majaliwa n'iryo jambo rye nyuma yuko agaragaje ko atazongera kwiyamamariza kuba umudepite uhagarariye agace kiwabo muri iyi nteko ishinga amategeko y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Niba ariko twabivuga mu magambo yacu, ariko abantu benshi mumenyereye kira gihugu nka Tanzania gusa kubera ko ni leta ya Zanzibar iyihuye na Tanzania bibyara igihugu cya United State of Tanzania. Umushumba wa diocese ya Lubumbashi Fulgence Muteba Mugalu yategetse ifungwa rya paruwasi yaragijwe Mutagatifu François d'Assise yo mu gace ka Luwano. Musenyeri Muteba yavuze ko mu ijoro ryo ku itariki ya mbere z'uku kwezi gushya twatangiye kwa Nyakanga abajura bateye ikiriziya ya Mutagatifu François d'Assise biba ibikoresho byose byifashishwa mu gihe cya misa ntagatifu. Yavuze ko mu byo bibye harimo ibikoresho byifashishwa na padiri atura igitambo cy'Ukaristiya by'umwihariko mu gihe asengera umugati na divayi bigahindurwa umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Intumwa ya Musenyeri yitwa Emmanuel Mumba yavuze ko abajura bamennye tabernakulo ahabikwa Ukaristiya, niba ariko twabigenekereza mu Kinyarwanda, bakuramo izarimo zose, biba umusaraba wo kuri aritari, biba ibitambaro, ibitabo, ingoma, mixeur, mbese muri make bibye ibintu byose muri iyi
Kiliziya. Musenyeri Muteba yategetse ko iyi paruwasi bifunzwe kugeza igihe bizaba bishoboka ko hasomwa igitambo cya misa bagamije gusana ibyangijwe, anasaba inzego z'umutekano gutangira iperereza kuri ibi ibikorwa byacucuye iyi ngoro ntagatifu, ndetse ikaba kiliziya yo muri uyu mujyi wa Rwanda muri iyi diocese ya Lubumbashi. Reka mve muri Afrika nerekeze ahandi mu isi, njye mu Burayi nkubwire ko noneho igihugu cya Ukraine cyatwitse ububiko bw'intwaro z'igihugu cy'Uburusiya zari zibitse mu mujyi wa Donetsk bwigaruriye. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uguturika gukomeye mu gace kegereye ububiko bw'intwaro z'Uburusiya. Ikinyamakuru cy'Abongereza BBC cyanditse ko cyasuzumye amashusho neza, urebye uburemere bw'uguturika kwabayeho n'ahantu byabereye, yemeza ko ari intwaro z'Uburusiya azaturitse, ariko hatamenyekanye icyabiteye n'ingano y'ibyangiritse. Mu gihe byaba byemejwe ko ari igitero cy'ingabo za Ukraine, byaba ari uruhererekane rw'ibitero byibasira ibice byigaruriwe n'Uburusiya hagamijwe kubuca intege mu rugamba bumaze imyaka buhanganyemo n'iki gihugu cya Ukraine. Twavuga ngo nta usangira n'udakoramo, nubwo tutarabihamya neza ko aricyo cyabayeho. Ikigo cy'ikoranabuhanga cyitwa Microsoft cyatangaje ko kigiye gutandukana n'abakozi bacyo bagera ku bihumbi 9 n'abakozi 100 bangana na 4% by'abakozi b'icyo kigo mu isi, ku rwego ko kurushaho gushyira mu bikorwa amavugurura azatuma icyo kigo kirushaho kugera ku ntego zacyo. Byitezwe ko aba bakozi ibihumbi 9 birenga bazaba bahagaritswe mu myaka 2 iri imbere. Iki kigo kandi cyari giherutse guhagarika abandi bakozi bangana n'ibihumbi 6 bangana na 3% by'abakozi ibihumbi bigera kuri 228 mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ishami rya Xbox Division rizwi nka Microsoft Gaming ni rimwe mu rigizweho ingaruka zikomeye n'iki cyemezo, ariko umuyobozi waryo Phil Spencer yavuze ko iki cyemezo nubwo kigoye kigamije kubafasha kuvugurura imikorere yabo kugira ngo bongere umusaruro. Aya magambo ntiyakiriwe neza na bamwe mu bakozi bari guhagarikwa ku mirimo yabo. Bivugwa ko iki kigo kiri gukora amavugurura akomeye agamije gutuma kizigamira amafaranga ahagije azakoreshwa mu bushakashatsi mu bijyanye n'ubwenge bukorano, aho iki kigo kihanganye n'ibindi bikomeye birimo n'ikigo cya Meta ya Mark Zuckerberg. Byitezwe ko Microsoft izakoresha arenga miliyari zigera kuri 80 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bushakashatsi bugamije kuvumbura ibisubizo bizatuma icyo kigo kiyobora mu bijyanye n'ubwenge buhangano cyangwa artificial intelligence AI mu myaka iri imbere. Kugira ngo ibyo bigerweho, iki kigo gishobora kongera kwirukana abandi bakozi bagera ku bihumbi 10. Hagati aho mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka Microsoft yari yungutse arenga miliyari zigera kuri 25 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwishyura imisoro yose iki kigo cyagombaga kuba acyatanze icyayishyuye. Ndasoreza kino kiganiro ku mugabane w'Uburayi, kandi nanone ikigo gishinzwe ubwikorezi mu gihugu cya Norvege cyitwa OFV cyatangaje ko muri Kamena uyu mwaka imodoka nshya zinjiye muri icyo gihugu zingana n'ibihumbi 18 n'imodoka 376 zirimo ibihumbi 17,799 zikoresha amashanyarazi, aho zigize ijanisha rya 96.9%. Izo mu bwoko bwa Tesla zingana na 27%, mu gihe izindi ari iz'ibigo birimo n'ibikomoka ku mugabane wa Aziya bikomeje inkundura yo kwinjira ku isoko ry'Uburayi. Igihugu cya Norvege cyashyizeho ingamba zo kugabanya imodoka zikoresha lisansi na mazutu, zirimo gushyiraho imisoro ijyanye n'umwuka wanduza ikirere zoherezayo, gushyiraho ikiguzi cyo hejuru kuri parikingi n'ibindi.
iki gihugu kandi cyashoye mu bikorwa remezo by'amashanyarazi nk'aho izi modoka zishyiriramo umuriro nibura muri buri kilometero 50 hari ahashyirwamo umuriro mu buryo bwihuse. Imodoka zinjiye muri icyo gihugu zidakoresha amashanyarazi mu buryo bwuzuye ni 577 zonyine, uretse ko 152 zishobora gukoresha amashanyarazi na lisansi byombi icyarimwe. Muri rusange amezi 6 ya mbere y'uyu mwaka yasize muri icyo gihugu haguzwe imodoka zingana n'ibihumbi 75 n'imodoka 715, izamuka rya 23 ugereranyije n'igihe nk'icyo umwaka ushize. Iri zamuka ryagizwemo uruhare na gahunda yashyizwemo imbaraga na banki y'ubucuruzi muri icyo gihugu zitanga inguzanyo ihendutse yo kugura imodoka, kenshi iba iri munsi ya 5%, rimwe na rimwe ikaba iri no kuri 0%. Yewe nyemerera ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi, twifurize kugira amahoro n'amahirwe. Nitwa Peter, uyu muyoboro wacu witwa Ijwi TV. Dusubire mu bindi biganiro turi kugutegurira mu gihe kiri imbere, ibiganiro byo bigaruka ku nkuru zo hirya no hino mu isi ziba zigezweho, ubisanga byose kuri uyu muyoboro wacu. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.